Pozdrav ljudi, Bog, evo nas opet u novom videu, napokon evo nismo imali vremena, gužva, ljeto, posao i htjeli smo dobro istestirati auto, tako da evo Stage 2 nismo nikako objavili, pa kažem da ga sad objavimo sa puno feedbacka i malo unazad. Što? Golf znači je bio na Stage 1+, i znači sad je potpuno na Stage 2 kompletna transformacija. Objasnit ću vam sve što smo gradili u vozilo i kako je to krenulo, ali evo za početak znači Stage 2 imali smo USIS intercooler i za Stage 2 nam je potreban downpipe. Downpipe znači uzeli smo sa sportskim katalizatorom 200 ćelija od Milteka i to je to, originalni serijski lonac. To vam je znači bazni Stage 2 i mi smo se odlučili za kompletan paket, znači uzeli smo komplet Miltek, komplet auspuh, znači i zadnji dio auspuha, dobijete prekrasne ogromne nastavke 115 mm, još dublji zvuk, vidjet ćete, stvarno je fantastično. Te smo stavili od Reva Boost Pipes. Da li su neki dobici, nisu ili jesu, teško je reći. Možda nekih, ono što smo mi vidjeli jer je vozilo bilo postepeno, samo downpipe pa komplet auspuh. Znači nekih 0,1, 100 do 200 je možda dobitak s Boost Pipes, znači nije nešto pretjerano, ali imamo znači full paket. I evo kasnije ćete vidjeti o koliko konja se tu radi, znači na koliko smo sad konja, odnosno koliko je sada Golf zaista brzo. Što bih vam još rekao, znači također sa komplet Miltekom smo dobili isto neke konje, isto smo mjerili dobitak u konjaži, ali evo sve ćemo to odraditi u videu, sad ćemo ići na vožnju da vidimo malo impresije, da evo sad je ljeto, nekih 30 stupnjeva je vani, tako da zimske temperature pomažu turbacima i rezultatima. Na 1+ smo najbolje imali po zimi vrijeme, znači 100 do 200, 8,5, 8,6. Sad da je toplije, vjerojatno bi to bilo oko nekih 8, 9, možda i 9 na 30 stupnjeva. To je normalno kod svakog auta, toplije usis, topliji zrak, tako da jednostavno to je to. Sad ćemo vidjeti na Stage 2, konkretno, koje brojke možemo dobiti, pa ćemo vam reći koje brojke smo imali na trkama i što smo još sve radili s vozilom da dobijemo maksimalnu snagu te koliko je najviše konja izbacio Golf. Pa evo, krenut ćemo na vožnju i impresije, da vidimo i mjerenje i neki dragi listić kako znači taj auto sad na normalno gorivo, na 30 stupnjeva kako auto ide, odnosno koje su performanse. Evo da još vidite. Znači, kompletan je sređen, Revo felge, ako niste vidjeli, znači 19 sola, 10 kila, jako lagane, 8,5 J ET45, odličan stance i tu smo stavili KV DCCG vinde, najskuplja opcija da zadržite elektroničke amortizere, ali jednostavno radi savršeno, auto je dalje mekan, imate komfort opciju. Na autocesti stavite u race i auto u Njemačkoj kad smo se vraćali, znači su gradnje, vozili smo ga 290+, stabilan je i tako dalje. Znači Golf koji izgleda jako dobro, vidite Miltekove ispušne završetke, black, znači keramik optik crni, savršeni su. Savršeni, puno bolje od original lonca i također veći nego Akrapović, visina vozila je isto odlična. I auto je sad praktički spreman za stazu. Sljedeće napadamo Stage 2 Grobnik. Imamo sve od dijelova, imamo kočnice, DS2500 pločice, vidit ćete u videu sad kako je krenulo s ugradnjom downpipe, te smo one diskove potokarili i stavili smo nove pločice. I to je to. Možda dođu i drugi diskovi, vidit ćemo, nešto sa Revom surađujemo da napravimo neki probni kit, pa ćemo i što se tiče toga da ostanu ove čeljusti, a samo stavimo diskove. Nećemo duljiti, idemo na vožnju, pratite nas. Smo krenuli sa downpipeom, pa evo sad ćemo staviti kratak video što smo snimili da vidite ugradnju i razliku između original i Decat. Evo nas kod Jerka i stavlja se downpipe, idemo na Stage 2 i rješavamo kočnice od zadnjih puta, stavljamo nove pločice i malo ćemo diskove brusnuti i to je to. Ovo su gume s Grobnika, idu nove i evo ekipa
već u poslu radi. Evo vidite originalni downpipe. Uglavnom čekamo zvuk i zanima nas kakav će biti stage 2.
da stavimo komplet Miltek auspuh i to ćete vidjeti sad kako to izgleda, znači koji zvuk, koja je razlika i kako izgleda u odnosu na originalni auspuh. Evo nas, došli smo do montaže, vidjeli ste zvuk kako zvuči, znači original catback i downpipe od Milteka sa katalizatorom 200 ćelija. Evo tu je ovaj prednji dio koji smo također uzeli novi i sad smo znači izvadili originalni auspuh zadnji dio, naprijed smo stavili novu već cijev kod downpipe-a i sad idemo staviti catback, brat je tu glavni za to. Evo vidite original auspuh, novi, znači 8R nema srednji lonac originalno zbog OPF-a, zato je dobar zvuk kad se samo stavi downpipe što ste čuli u videu, ali iskreno zašto smo mislili na trkači katalizator, odnosno na katalizator sa 200 ćelija, a ne diket, prvo da smo legalni, ali znači najbitnije što je jako loš je zvuk kad se stavi dekat downpipe ili na komplet Miltek ili na originalni, jer je preprotočan i limeni zvuk ima i to jednostavno nisam htio. Tako da evo ga, odabrali smo Miltek 80 mm sa tifom, znači atestiran, potpuno legalan, sa srednjim loncem, znači tiša verzija. I mislim da će se izvrsno uklopiti u prednji dio sa race cutom. I naravno black tips. Vidite koliki su ogromni, mislim da su preko 100 mm ili 110. Uglavnom, uđe cijeli GoPro. Evo jedna usporedna kako to izgleda. Ogromna razlika. Izmjerili smo snagu sa Stage 2 prije na originalnom catbacku i sad ćemo znači sa Miltekom večeras da vidimo točan dobitak da li catback auspuh Miltek na Stage 2 donosi ikakav benefit što se tiče snage. Također smo mjerili protok i brzinu vrtnje turba i tu smo vidjeli da bi iskoristili turbo na maksimumu potreban je full auspuh. Znači nudit ćemo opciju Stage 2 low boost gdje će biti malo manje tlaka za ljude koji ne žele izdvojiti dodatni novac za full auspuh, imaju original, a kad dobijemo prvi primjerak na Stage 2 kad bude imao Akrapović catback, onda ćemo vidjeti da li je Akrapović dovoljno protočan i da li se na njemu može koristiti Stage 2 mapa full boost, odnosno high boost, koju trenutno ima ovaj Golf, još nije završen, jer smo išli od početka, prvo smo ga digli full, ali onda je to bilo maksimalno za catback i to ne bi dali klijentu. I onda smo sad malo smanjili i krećemo od nule, znači trenutna mapa koja je u autu potpuno dobro radi sa serijskim catbackom i nekih 450, mislim 5 konja da auto ima, evo moramo provjeriti, i 590 Nm. I možemo dati sa catbackom, a sad kad stavimo na istu mapu catback od Milteka vidit ćemo koji je dobitak u snazi i onda krećemo dizat boost da podesimo sve na max. I kad sve završimo, evo očekujemo, kažem, ne znam koliko konja će dati catback, ali očekujemo da ćemo završiti negdje u rangu 460 do 70 konja. Pa evo, pratite nas i nastavljamo s ugradnjom. Smo gotovi, Miltek je montiran, nastavci su savršeni, ogromni, detalje ćemo još nakon vožnje. Sve je tu, Miltek, srednji lonac, ako nešto zapinje ili nije dobro još ćemo rješavati u hodu, ali evo to je to. Spremite se za prvi zvuk i krećemo. Evo, više ćemo snimiti kad se provozamo, bit će pravi zvuk, ali ovo što smo primijetili, malo možda
možda glasnije nego originalni auspuh, što je bila i želja jer ipak je auto za daily. Znači za daily ne želimo da je auto prebučan, a auspuh smo najviše stavili ne toliko zbog zvuka, jer kao što ste vidjeli u videu prije, zvuk je bio dobar i sa original catbackom, stavili smo auspuh zbog protočnosti i maksimalnu konjažu, pa evo, slijede brojke i video iz vožnje. Evo, idemo na vožnju, palimo vozilo, race mode, Miltek. Evo kao što možete čuti, pojačali smo popse,
odnosno i dalje rade u tvorničkom režimu, znači 3 do 4000, samo sad su glasniji, naravno zato jer auto ima komplet protočan Wiltekov auspuh i to je resonated verzija, znači nije najglasnija, nego je legalna verzija koja se može atastirati i ima katalizator. Znači vidite, popsi rade s time kad se ugrije vozilo i ugrije auspuh, bit će to puno drugačiji zvuk. U vožnji ništa naporno, znači sve funkcionira sasvim normalno. Ništa se tu nije promijenilo, nema rezoniranja, nekih brundanja, znači sve je u tim. I dalje je to daily car, samo sad je stage 2 i sad imamo opasne performanse. Kažem, već smo sve brojke napravili, tako da evo malo objavljujemo unazad, ali nažalost nismo stigli sve raditi live, ali evo, napokon video i još bolje kompletne impresije, jer točno smo napravili negdje oko 10.000 km sa stage 2. Tako da možemo sa sigurnošću reći da je software istestiran do krajnjih granica. Na 40 stupnjeva, na 30, na 1500 nadmorskih metara u planinama. Znači jedino gdje još nismo bili je Grobnik i to nam je idući zadatak. Znači popsi rade. Znači popsi taman koliko treba, zvuk je savršen. Auto stvarno zavrti sva 4 kotača u drugoj brzini. Ponavljam, ovo je daily file na obično gorivo i ovo je file koji radi i na 38 stupnjeva. Da se radi software za zimu bi ga znači još mogli podignuti što smo i testirali. Imali smo još nekih 5 konja više nego što smo izbacili kompletan software. Ali cilj je da čovjek ima jednu mapu i da vi možete držati pun gas na 38, ali i na 5 stupnjeva, da auto uvijek ima performanse. Evo, idemo napraviti jedno mjerenje. Znači, izmjerili smo brzanje. Sad ćete vidjeti dragi i video kako to izgleda. Znači na gorivo 0 do 402 i 100 do 200. Pa gledajte video. Konstantno, znači 11.01, zavisno kako auto krene 0 do 100, koliko su gume ugrijane i tako dalje. Ali ono što je bitno u toj cijeloj priči, što je auto konstantan i što je i dalje originalni turbo. Znači najbolje po zimi, vidjet ćete sad što smo uspjeli, je 10.9 na obično gorivo, 10.9 i 100 do 200 7.9 i 7.8, pardon, 7.8, 7.9. Ali to je bilo baš jako hladno, pričamo o nekih 4, 5, 6 stupnjeva. Sad kad je toplije, znači auto 100 do 200 ide na nekih 25 stupnjeva, do 30 ide oko 8.2, 8.3, 100 do 200. U zimi znači 7 sekundi na original turbo. I mjereno, znači 457 konja i 590 Nm. Stage 2 originalni turbo, znači 457 konja i 590 Nm, što je dobitak na Stage 1 plus nekih 20 konja cca. I dobili smo 40 Nm. I znači nekih pola sekunde 100 do 200 kad su isti uvjeti.
Stage 1 Plus nismo uspjeli mjeriti kad je bilo toplije, nego samo po zimi. Jednostavno fantastičan rezultat, Golf koji sa svim sjedalima, sve unutra, može voziti uvijek 11.0, 11.1, 11.2, čak i na 30 stupnjeva. Ali da stvar bude bolja, mi smo pomiješali etanol, stavili smo E30 i probali smo race file gdje smo još malo pojačali mapu, pa pogledajte kako je to izgledalo na trci, odnosno na street race u Mostaru i koliko je Golf išao. Trci, bez sjedala, isto nije hladno, oko 20 i par stupnjeva, uspjeli smo 10.9 na trci, 10.9, a bez sjedala na cesti, na zatvorenoj cesti, ali gdje je hladno, znači oko 18 stupnjeva, gdje auto nije bio stajao u redu, gdje se nije napravio heat soak, uspjeli smo 10.8 na 402 metra, ujedno najbrži Golf 8R na Dregiju. Čak brži od Golfa sa hibridnim turbom. I kao što ste vidjeli, 0 do 100 nevjerojatnih 3,08 sekundi. Znači 3 sekunde 0 do 100 Golf na race file. Jednostavno performanse koje su bile do prije 4-5 godina neostvarive ako nemate 500 plus konja i ako nemate neki ultrasportski auto, sad to možete u Golfu na stock turbo. Doduše, na stock turbo, na race file-u, evo vam dajno koliko je mjereno, znači 475 konja i 615 Nm. Stock motor, stock turbo i evo 10.000 km sve radi. Na race file-u smo odvozili 3 trke i odnijeli smo prvo mjesto na street raceu u Mostaru u klasi 10, a u klasi, klasi 11, a u klasi 12 smo sad uzeli prvo mjesto u Sinju, gdje smo Golf vratili na običan file, znači na gorivo, gdje je Golf vozio 11.2, 11.3, 11.4, iako je vani bilo 38, ali za klasu 12 i to nam je previše i morali smo na kraju također puštati gas jer jednostavno auto je prebrz za klasu 12. Evo ga, kao što vidite, Golf na stock turbu, savršeni rezultati. Golf 7 je isto to, s istim setupom dijelovima, imao 395 do 400 konja, Golf 8R ima 455 do 460 konja. I ovo je sad stvarno jedan jako brz auto, jer 7.9, 8.0, u tom rangu 8.2, 100 do 200, toliko vam ide najnoviji BMW M3 Competition X Drive sa 510 konja. Tvrde da ima 540 kad se mjeri, ali uglavnom pričamo o jednom sportskom autu. Ili recimo ovo vrijeme identično ko Audi RS4 koji napravimo na Stage 1 gdje smo mjerili 520 konja. Znači, ne original RS4, od toga smo daleko brži, nego RS4 na našem Stage 1. Jedno par vozila Stage 2, još jedan Golf 8R, evo da nije samo naš. Čovjek na isto ovoj temperaturi ima panoramu, ima Krapović catback, znači malo lakši auspuh, ali ima panoramski krov koji mi nemamo. Vozi 8.5 100 do 200. Tako da rezultat je na svakom vozilu. Te također smo sad nedavno radili Arteon Stage 2. Njemu smo mjerili, pošto je on diket, znači on nema katalizator,
mi ga imamo, on je diket i on ima 460 konja, znači ima par konja više, iako nema komplet Miltek auspuh, tako da diket vam je po nama negdje što smo vidjeli oko 5 konja razlike, imate li kat ili ne. Eto ga, Stage 2 je gotov, vozimo se s Golfom, čekamo Grobnik da istestiramo ga kako treba. Kočnice su savršene za ovu snagu, znači i original uz dobre pločice, tako da stvarno tu ne treba ništa dirati. Što bi rekao, intercooler radi perfektno, temperatura je odlična, IAT je znači stabilan, ne raste, svaki ran je isti. I evo KV DCCG vinde koje također možete nabaviti preko nas, su stvarno odlične i taman su dali onu potrebnu dozu, znači da vozilo se malo spusti, da malo padne i da bude stabilni, točno to što mu je trebalo kad je dobio tih 100 konja razlike. Pratite nas za novi video, evo ga, još jedanput ćemo staviti sve grafove, brojke da imate cijeli rezime Stage 2. Nadam se da ste uživali u videu, hvala što nas pratite, pokušavamo evo maksimalno odraditi uz sve obaveze i to da ljudi dožive, da uče iz naših iskustava i ako žele top za svoj auto znaju gdje će doći. Hvala puno i vidimo se u novom videu.